cerita yang jani mentiwas ke umat di kain kan kase jangan begini di pesta di depan balang tamak di kramo sarang sami tanam bagian depan balang tamak iri hati bulan indri maling ibu nak kita panjat nina lugai ibu nak kita dipantai nina masih lugai ibu nak kita aku nina yang lugai. Om Swastiastu. Matur suksema antuk galah sane ketibering titiang sane wangyang titiang jeruk paruk babinsa desa ada tangkas paru dewan juri sane banget kusumayang titiang wastan titiang iko manggiri diat mike pinake perwakilan saking Segetruna Bakti Laksana Banjar Tengah desa ada tangkas ring rahina sane mangkin titiang jagi ngemiletin loba mesatwa Bali sane memurda icicing gudeg aingge jagi kawiden titiang sadwe puniki kacerita ada ketuturan satu icicing gudeg buka adanya berak trek tur kes gudeg pusing ada jalannya melispes di ditu ada anak ngesekan wiaden gelandek sai kone iya masa selat nyesalam buat kelacurannya tumbuh dadi cicing mekejangan ke tuareng yangin kacer ide sedak dina anu icicing gudeg melispes di pekene ada kone anak medar di dagang nasine andu kone neng menek tunang dogen kene landas kenane icicing gudeg yen idewe dadi manusia buka anaki endo kengken ye legan dite ngama mobre sorane melah nah keneban nyanan petengi lakar membakti kepura dalam nunas teken ide petari durga abang dadi manusia kacerita subuh petang membakti landas icicing gudeg kepura dalam medal landas ide petari durga dorengan diketeken icicing gudeg ibu cicing gudeg dadi pengacak diri apa ketunasan didu landas matur cicing gudeg aingge paduka betari titiang yang dandaman dadapan cicing gudeg sane mangkin yen dadot sudah titiang mepinak mangge dadot manusia ide betari durga lugre lantas icicing gudeg dadi manusia disubane icicing gudeg dadi manusia tusing bisa kone iya ngalih gae tusing pati kone iya ngamah maru-maran ngamah andu ulian memaling popes kone iya ketara memadik tur iya ketedek nyanan petangnya buin kone icicing gudeg membakti kepura dalam didu yang ngacepang manah teken ide betari durga medal lantas ide betari durga tur ngandi ke teken icicing gudeg ibu cicing gudeg dienggen dadi bobuen mai apa ketunasan
Didu lantas matur iji ceng gudeg, aingge paduka betari aingge titiang nenten demen dados manusia panja yen yang dados dunas titiang sani mangkin titiang mepinunas mangge dados pati ide betari durga lugre lantas paduh bene warnan iji ceng gudeg teken warnan ide sang Prabu nujuang pesan kone dugasnya untuk ide sang Prabu ngerereh win adiri lantas iji ceng gudeg kandi kayang dadi padeh tur iji ceng gudeg nyiring kini lantas iji ceng gudeg kewah pesan di dewek dadi pepadeh tusing man ngengken bak ke dodogen didiangkan di kayang tanggil keburi kini lantas kenane iji ceng gudeg yen idewek dadi anak agung kengken yilegan nyete tuah nunden dogen parakan mai malu kene ang malu ne parakan mai malu kene ang malu do gitu lantas kenane iji ceng gudeg nyanan petene buin kone iji ceng gudeg mebakti ke pura dalam lunas teken ide betari durga abang dadi anak agung nujuang pesan kone dugasnya endo lantas kalugre kone pinasnya iji ceng gudeg tur paduh kone goban iji ceng gudeg teken warnan ide sang Prabu kaceride sewai-wai gone iji ceng gudeg pragat kerausin anak mewikare reh iji ceng gudeg tuare nawang let mekejang wikaran anake pelih panengunukang ane patut kalah menang ange ane patut menang kalah ange didu lantas iji ceng gudeg kaupat dadi agung kini lantas kenane iji ceng gudeg yen idewek dadi okan anak agung kengken jilegan nyete kemumai irigang parkan di kengkene bisa megandong tusing rambang apa sejabanin sirap teken meladi dogen nyanan petene buin kone iji ceng gudeg mebakti ke pura dalam didu lantas iji ceng gudeg ngacepang manah teken ide betari durga medal lantas ide betari durga tur ngandike teken iji ceng gudeg ibu cicing gudeg ngengken dadi bebuen main apa ketunasang didu lantas matur iji ceng gudeg aingge paduka betari titiang nenten demen dados anak agung sane mangkin titiang mepinat mangde dados okan anak agung ide betari durga lugre lantas paduh kone goban iji ceng gudeg teken warnan ide Raden Mantri win manis semengane maurde lantas ilang ide Raden Mantri wang jerone sedenge ngibukang Raden Mantri delang kone lantas iji ceng gudeg ngepuriang reh paduh warnan iji ceng gudeg teken warnan ide Raden Mantri mekesiar lantas manah wang jerone kaceride jani iji ceng gudeg kaurukang melajah mesastra deneng iji ceng gudeg tuare nawang lut bilang takonine ajak gurone iya tuare nawang apa didu lantas perangti gurone tur nyemak penyalin anggone nibdek iji ceng gudeg kuang kedo kondik adahnya iji ceng gudeg mada ketiga cepok bien kone ketigini pesanget ini jak gurone koang gedo kone bien adahnya iji ceng gudeg didu lantas berangti gurone iji ceng gudeg tur nyemak penyalin kaeng gedo kone adahnya iji ceng gudeg ganti encah maru kone sudange
kaceride nyanan pedangne buin kone ijijeng gudik membakti kepura dalam nunas teken ide betari durga apang dari ciceng gudik kadi jati mula aingge semeton sarang sami wanda asapunika titiang jagi maderader yening cudetang titiang antuk daging sadu titiang iwau punika iraga dan dados nuden bikasnya iciceng gudik ane setate momo iri hati ngulurin indria membuat sanetan becik contoh ipun memaling ngerampok yeneng dadas dunah titiang ngiring je iraga sarang sami mak usaha membuat sani becik apang iraga nenten nemu sangkala aingge panta asapunika titiang jagi maderader yeneng wenten pebawas-pebawas titiang sani nenten manut ring arsa titiang nunas gang rene pengampura maka wasananing atur titiang sinep antuk para musanti om santi 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 om sukses.